Pokok je lah. Habis sobat. Pokok je lah sana. Jangan pakai laser lagi. Nggak ada lagi laser. Nggak ada lagi laser. Bukan ada laser, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah tadi laser potong tu memang laser. Udah. Hah? Takut? Masa kau takut? Itulah sabar. Enak je lagi. Makasih bro. Bang, teman-teman. Dalam proses yang lalu. Makasih ya. Oke. Macam nak sayang. Hei, tak goyang. Tak goyang. Tak goyang. Ni nama ujung you dalam ni. Dengar tu. kita dah Oh, mau jangan. Awasin. Darah nanti nak jangan goyang. Sakit. Lepasin dulu. Lepasin dulu. Ambil kali. Lepasin dulu. Ketika melawan, enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hilang. La ilaha illallah. Makanya adik nggak ada ucapin itu dari tadi. Bilang dek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah ucapin terus. La ilaha illallah dek. La ilaha illallah. Dia nggak kerasa. Hilang sakit baca. Kakak jawab. Sekarang Nggak sanggup tahan dikit. enggak sanggup tahan. La ilaha illallah. Makanya bilang la ilaha illallah. Sebentar aja dah siap. Udah. Nggak kerasa siapnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilang dek. Bilang dek. Coba la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bilang dek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Ayah baca juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Udah sayang, udah selesai. La ilaha illallah. Ni apa gelik ni? Enggak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus. La ilaha illallah. Udah siap. Satu lagi. Satu lagi dari Satu kau. lagi. La Satu ilaha lagi. illallah. Lagi dijahit. Kau nak dijahit, lepas lagi nanti. La ilaha illallah dek. Kalau terkejut la ilaha illallah dek. Jahit. La ilaha Dimas illallah. Itu hari, jahitnya banyak kali. Sikit jahitnya. Dimas banyak jahit itu hari. Enggak bilang lagi. Kawan dia. Hah? Dimas, di mana dia sunat? Sakit. Adik Dimas dah sunat? Adik dia belum? Ya Allah sakit. Jangan bilang nanti kan sama adik Dimas, aku sakit ni sunat. Jangan bilang kan? Bilang kan? Satu. Sikit saja sakit. La ilaha Ya, illallah. bilang kan? Ya? Jangan lagi. Jangan lagi. Sekali lagi, satu lagi. Jangan sekali lagi. Bersih. Bersih. Ya, udah siap. La ilaha illallah. La ilaha illallah dek. La ilaha illallah. Lepasin dulu. Kita nyaman. Sakit kali.
kali. Sakit kali. Nanti bilang sama adik Dimas enggak sakit kan? La ilaha illallah, Dek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa nama adik Dimas? Siapa nama adik Dimas? Hah? Tak tahu? Apa? Jangan bilang itu. Satu kali ya. Udah nih. Kalau udah buka nih, berarti udah. Udah siap. Nak sakit kali jangan bilang tu lah. Tak mau nanti dia lari ke. Pegang berapi ni. Ini tu naik. Enggak je dah berapi ya. Jangan dekat. Awas. Ini dari itu. Enggak. Agak. Enggak rapi. Siapa? Cak, dia tu. Kau dibersih. Kuman tu banyak. Jangan dikasari. Jangan dikasih adin. Dah. Cak Kita cak. pegang je kena. Kenapa dijahit? Mana ada. Wah. Ni. La ilaha illallah, Dek. Lepasin. Jangan lepasin cuba eh. Dah lepas Jangan bergerak kuat-kuat kali, jangan bergerak kuat-kuat kali putus benang ni. Tak boleh. La ilaha illallah. Jangan Muhammad bergerak. Rasulullah. Yang dah ada kapek aku. Jangan bergerak kuat-kuat kali. Kau kemana? Bukan, itu potong tadi. Potong tali tu nak. Biar rapi aja. Tadi kami karat-karat lah abang, makanya enggak potong pendek-pendek. Kena potong buahnya. Ada sakit benang potong. Tunggu sikit lagi. La ilaha illallah bilang, Dek. Biar rapi. La ilallah. Yang di bekol itu. Dimakan. Bekol. Gerok. Kenapa kena gerok? Jadi kanam. Lewat ngaji ya, nanti gila. Kalau dah balik. Udah nih. Lepasin Mama. Lalu eh, lalu. Dah. Coba aja boleh. Jangan pegang mata kan? Pegang. Tangan aja. Di jalan ni macam. Happy. Awas tangan ke kotor, Happy. Tolong cok di main hidrina si sengat. Bersin. Udah. Enggak udah lah. Jangan pegang. Yuk, ayo. Tak boleh kena apa-apa tu. Tak boleh kena apa-apa tu. Boleh kena apa-apa. Udah Udah enggak ada lagi. Udah, sini dulu. Tangan. Sini dulu kita ini dulu, kita ikat bawahnya sikit. Biar cantik. Kalau enggak berdarah nanti, itu enggak berdarah kan? Celak punya abang tu. Abang tadi. Bagai si itu. Daging merah. Nak berubah sakin dia. Nagra ni. Nagra, cok irit. Itu yang ada. Nak adik, kawan ni Happy. Happy. Ya. Nak. Cak dia. Happy.